Poštovani gledalci, Srpska televizija Toronto želi vam prijatno popodne i Happy Canada Day. Skoro neprimetno, ali prošla je prva polovina ove 2011. godine, na šta nas podsjeća i proslava Dana Kanade. Po izuzetno lepom danu, 34 miliona Kanadjana, coast to coast, kako se kaže, proslavilo je 144. Dan Kanade. U sklopu programa proslave Dana Kanade, Akademija za nacionalne igre Miroslav Bata Marčetić nastupila je na Dundas, multietničkom festivalu mladih i na Čim festivalu, gde su ponovo po 7. put osvojili nagradu najboljeg ansambla u Ontariju. Folklorna grupa iz Vidbija je osvojila drugo mesto u konkurenciji do 16 godina. U današnjoj emisiji vidjet ćete još dve reportaže koje smo specijalno pripremili za ovu 284. STVT emisiju Paralovision. Svetska premijera opere Svadba kompozitora Ane Sokolović izvedena je 24. juna u Berkeley teatru. Još u prošloj emisiji obavestili smo vas da 29. jula sa početkom u 18 časova po prvi put bit će zvanično podignuta zastava Republike Srbije ispred Ontarijskog parlamenta, odnosno Queen's Parka, a više informacija o ovom značajnijem događaju za srpsku zajednicu u Kanadi bit će u nastavku emisije. Za STVT Blagoje Ristić, producent TV programa. Prvog jula 34 miliona Kanadjana na svečan način su proslavili 144. rođendan Kanade. Na preko 1750 zvaničnih ceremonija akroz Kanada, novih 760 građana iz celog sveta dobili su kanadsko državljanstvo. U Ontariju održano je 35 ceremonija za sticanje državljanstva, dok u Torontu bilo ih je na 4 lokacije. Glavna ceremonija održana je ispred Ontarijskog parlamenta ili Queen's Parka, gde je 30 novih Kanadjana iz 27 zemalja širom sveta zajedno izgovorilo zakletvu za dobijanje kanadskog državljanstva. U protekle 2 godine više od 165.000 novodošlih Kanadjana nastanilo se u Ontariju. Svečana ceremonija izvedena je ispred emigracionog sudije Raminder Gill, federalnog ministra za nacionalno bogatstvo i državljanstvo Joea Olivera i provincijskog ministra za migraciju i državljanstvo doktora Erik Hosnica. Decades as you have created your own journeys that have led to this day of obtaining Canadian citizenship, and congratulations again. This process of getting here takes a lot of courage. It takes hard work. It takes determination to overcome the challenges you have faced to establish yourself as a Canadian and build a better future for your children. And while these struggles are often long and the challenges are often great, yours is a story that has been told by literally millions of Canadians before you. It's Canada's story. It's a story that binds us together as a nation. And throughout that story, whether it's the one told by the first immigrants who settled here in Canada or by the generations upon generations that followed them, throughout that story runs a simple, universal refrain. We are hopeful. We are builders. We believe that a better future is possible. Za nove građane Kanade ovo je bila prilika da po prvi put otpevaju kanadsku himnu. We stand on God, we stand on God for thee. Oh Canada, we stand on God for Well, it's a beautiful Ontario day and a beautiful Canadian day to celebrate Canada's 144th birthday. Yeah. So it's, I think for all of us, it's a great opportunity to reflect on what an amazing country this is. We all came here through different paths.
We're a rich and diverse society, and that diversity brings us strength. So Canada is such a wonderful, wonderful place to live, and we're lucky the 34 million equal Canadians that live here all contribute in different ways to making this such a wonderful country. Would you please just to make a comments, because Serbian community would have on 29 July raising the flag in front of the same building. Yes. You know, I'm so proud as Minister of Citizenship and Immigration of the many, many contributions that our Serbian Canadian community has made to Ontario and to Canada and will continue to make. It's a very vibrant society, very talented, many highly experienced, talented individuals among it that have contributed already so much, not just to our culture and bringing cultural traditions, but to business and to the arts and to the thriving province that we are, and we owe a debt of gratitude to our Serbian Canadian community for choosing Ontario and helping to bring so much with them to make Ontario a strong and prosperous province. Thank you so much for what you have for Serbian community, and we hope that we will see you. Well, the honor is mine, and I very much look forward to it. Thank you so much. Thanks. U vezi proslave Dana Kanade 2. jula naša kamera je bila na proslavi Asocijacije profesionalnih etničkih medija u Kanadi. Pogledajte šta smo zabeležili. Među etničkim medijima bilo je veliko interesovanje za ovu proslavu, jer kao gost učestvovali su i brojni političari na saveznom i provincijskom nivou. Proslavu je uveličao uvaženi gost, lider Liberalne partije u Kanadi, gospodin Bob Rae. Njegovu čestitku srpskoj zajednici povodom Dana Kanade i na srpskom jeziku možete da pročitate na web sajtu www.liberal.ca. The first one is, and my friend Jim Karagianis has used these words, and I want to repeat them, because the key to the Canadian story is that we learned. We didn't do it automatically. We didn't come to it right away. We didn't come to it without conflict, without Japanese and Italians and others being interned in the Second World War, without French people being denied the right to speak French in school in our own province in Ontario for 25 years, with the kind of disapproval of ethnic diversity that everyone in this room has experienced in their own life and in their own way. But we have come to the point now where, as a country, most Canadians, most of us understand that accepting and understanding diversity and difference, accepting that the other person is not necessarily exactly like us, but that the other person has a heart and a soul that is like ours, and that is as much a feature of humanity as ours is. And that if somebody speaks a different language in the house next door, and practices a different religion in the house next door, and cooks a different food in the house next door, and celebrates different holidays in the house next door, that doesn't make any of us less Canadian. It makes us more Canadian. Drugi predstavnik Liberalne partije u Kanadi, veliki prijatelj Srba, kada je bilo i najteže. Drugi predstavnik Liberalne partije u Kanadi, veliki prijatelj Srba, kada je bilo najteže, i veoma ponosan što na reveru ima značku sa zastavama Srbije i Kanade, bio je prisutan član parlamenta Jim Karagianis. Pogledajte njegovu poruku upućenu srpskoj zajednici. Allow me to say a great hello to the Serbian community in Canada. I've been with you and I stood shoulder to shoulder with you through the hard times and the good times, and you've been there with me. And for that I thank you. I wish you all a good summer, a great successful summer. And to the parents, I say to you, watch after your kids in the summertime. Ladies and gentlemen, on behalf of the Liberal Party, our leader, Mr. Bob Rae, myself, the Multiculturalism Shadow Minister, I wish you all a great summer and a good success, and I'm looking forward to working with you shoulder to shoulder as we go on in the future. Thanks again, and a wonderful, wonderful afternoon, and a great summer to all of you.
U sklopu proslave Dana Kanade na Dundas Square u Torontu održan je celodnevni nastup folklora mladih na kome su bili pozvani članovi ansambla Akademije za nacionalne igre Miroslav Bata Marčetić da predstave Srbiju. U polučasovnom programu nastupila su 3 ansambla u pratnji celokupnog orkestra Akademije. Na kraju ovog snimka vidjet ćete i nekoliko izjava koje smo uradili uz pomoć Nikoline Miljević. Već sljedećeg dana, 2. jula, na tradicionalnom Čin festivalu, u takmičarskom delu od 16 i više godina nastupilo je 17 nacionalnih folklornih grupa. Akademija za nacionalne igre Miroslav Bata Marčetić postala je dvostruki pobjednik na festivalu. Prvi ansambl je osvojio 2. mesto, a drugi ansambl Akademije pobedio je u kategoriji do 16 godina. Akademija Srpske narodne igre Miroslav Bata Marčetić je do sada 7 puta nastupala i takmičila se na ovom festivalu, počevši od 2005. godine i do sada osvojila 5 puta prvo mesto i 2 puta drugo mesto u dečjoj kategoriji, a 2 puta prvo mesto i 4 puta drugo mesto u omladinskoj kategoriji. Još jedan naš srpski ansambl je pobedio na Činu. U drugoj takmičarskoj grupi, folklorna grupa Šumadija iz Vidbija osvojila je 2. mesto u kategoriji mlađih ansambala. Skrećemo pažnju gledalcima Srpske televizije Toronto i ljubiteljima folklora da sutra u nedelju, 10. jula, u 11:30 u emisiji uživo na City TV-u kao pobednici nastupit će u programu u trajanju od 5 minuta. All right, everyone, let's give a big round of applause to the Acadian Serbian Junior Folk Dance Group. Okay, and now it's time to announce the group winners for the senior competition. Fascinantno premijerno izvođenje opere Svadba 24. juna u Berkeley teatru u Torontu, kompozitorke Ane Sokolović, nije moglo da ostavi ravnodušne umetničke kritičare iz kanadskih medija, a da ne odaju reči pohvale za celosni umetnički doživljaj prve srpske opere komponovane u Kanadi. Milica i njenih 5 najboljih prijateljica u jednočasovnom izvođenju ove jedinstvene opere svakako izlaze iz klasičnog operskog klišeja. Njihovi glasovi prevazišli su problem jezičkog izgovora, pa čak i kada su izgovarali glasovne simbole svojstvene srpskom jeziku, ostvarujući dinamičnu vokalnu harmoniju. Crveno-crna kreacija kostima nadopunila je savremeno umetničko izvođenje opere, dok je igra sa svetlima stvorila dinamiku celokupnog scenskog događanja.
Vokalna igra glasova, nadopunjena sa raznim zvučnim efektima, preneli su nas u davna vremena, da bi nas i vratili u savremeno doba izazova, tako da u operi nije bilo prostora za muzičke instrumente. U operi Ane Sokolović čak i tišina ima svoj tonalitet i eho iščekivanja. Sada pogledajte samo deo intervjua koju uradila voditelj STVT programa Milijana Ristić. U jednoj sljedećih emisija bit će opširnija reportaža o izvođenju opere Ane Sokolović Svadba. Dobro večer. Jasmina, vi ste već dugo u srpskoj zajednici i vodite hor. Kako večeras ocenjujete ovu operu koju smo videli? Vrlo sam impresionirana. Ja znam rad Ane Sokolović, vrlo cenim njenu muziku. Sve što sam do sada čula bilo je vrlo originalno, sveže. Baš sam se brinula kako će da bude večeras, da li će opet biti tako ponesena i mnogo više od očekivanja je bilo. Vrlo interesantno kako je iskoristila neke motive, stihove naše narodne muzike, ali na jedan vrlo nov način i kao razbrajalice i kao divne melodije. Režija je bila fantastična. To je opera koja traje sat vremena, a prošlo je, ja ne znam kad, činilo mi se da je bilo 20 minuta, pola sata. Pevačice, njih je 6, su zaista prva liga kanadske opere, to su sjajne pevačice i odlično su ovu operu izvele, bar po mom mišljenju. Izgovor je bio odličan. Režija je dobra, kostimi, tako da i moram da pohvalim kuću Queen of Puddings. Ja znam umetničke direktore, to je bračni par Dojrana Niver i John Hess. To je par vrlo posvećenih, ozbiljnih muzičara. Sve što je izašlo iz njihovih ruku je bilo ekstra, zaista prvi kvalitet. Tako da ja se nadam da će ovo da će imati pozive da gostuju u drugim gradovima, jer zaista zaslužuje. Svaka čast, sjajno. Hvala vam puno. Molim. Prvo želim da ti čestitam na fenomenalnoj operi koju smo videli večeras i da te puno pozdravim. Isto tako bih htjela da te pitam, kako si došla na ideju da smisliš ovakvu divnu operu? Hvala. Ideja zapravo nije bila moja. Pre 10 godina sam imala prvi profesionalni susret sa ovom kompanijom Queen of Puddings. Naručili su mi kompoziciju za 6 ženska glasa, bez instrumentalne pratnje, znači a kapela. Napisala sam kompoziciju koja je bila na francuskom tekstu, ali se inspirisala našim folklorom. Kompozicija je bila jako kratka, 10 minuta, ali je ostala u ušima, ako mogu tako da kažem, kompanije i mnogih koji su bili na koncertu tom. Naša kolaboracija se nastavila, naša saradnja se nastavila sa kompanijom, znači, 3 navrata posle toga. I evo, u 4. navratu su me pitali, a šta misliš, možda ona ideja, 6 ženskih glasova inspirisano srpskim folklorom, šta misliš o tome? I onda sam ja naravno prihvatila i predložila da opera bude na srpskom, posle naravno mnogo razmišljanja, i naravno prihvatili su i eto, tako je sve počelo. U ovoj operi uspela si da uskladiš neku tradiciju sa nečim modernim. Možeš da mi kažeš malo više o tome? Da, tradicija je inspiracija, tradicija je materijal, tradicija su modusi, ali tradicija je i ritam jezika, tradicija je azbuka i ceo naš duh. I svi ti elementi su kao materijal koji koristim da napravim svoj kolaž ili nešto novo. Znači, iz starih elemenata pokušavam da ih ušijem zajedno i da napravim nešto novo. Još u prošloj emisiji obavestili smo vas da sa blagoslovom episkopa kanadskog vladike Georgija 29. jula ispred Ontarijskog parlamenta, odnosno Queen's Parka, bit će po prvi put podignuta zastava Republike Srbije.
Svečana ceremonija će početi u 18 sati. Podizanje srpske zastave biće obavljeno u prisustvu ambasadora Republike Srbije u Kanadi Zorana Veljića i predstavnika generalnog konzulata iz Toronta. Pored MPP lidera Ontarijskog parlamenta Tonija Rupreka, do danas svoje prisustvo su potvrdili ministar za migraciju dr. Eric Hoskins, ministarka za decu i mlade Laurel Broughton i član kanadskog parlamenta Jimmy Karigianis. Ispred mnogih specijalnih zvanica i članova srpske zajednice, srpsku zastavu će podići dobitnik najviših kanadskih i srpskih odlikovanja gospodin Gojko Kuzmanović. Oko jarbola ceremoniju će upriličiti viđeni članovi zajednice, također dobitnici najviših srpskih i kanadskih odlikovanja. U očekivanju smo potvrde dolaska još nekoliko predstavnika iz kanadskih institucija, tako da će u sljedećoj emisiji biti više informacija o ovom značajnom i važnom događaju za našu srpsku zajednicu u Kanadi. Zato pozivaju se srpska udruženja, članovi crkveno-školskih opština i naše srpske zajednice da prisustvuju podizanju srpske zastave 29. jula u 18 časova ispred Ontarijskog parlamenta, odnosno Queen's Parka. Svi ste pozvani. Pokažimo svoje jedinstvo oko naše srpske zastave. Zaboravimo na trzavice i nesuglasice, već ujedinimo se da odamo počast svom nacionalnom identitetu i obeležju sa posebnim dostojanstvom i respektom. Emisiju ne bi mogli da završimo, a bar da ne spomenemo srpskog viteza kome nema ravnog na planeti. Novak Đoković. Osvajanjem titule na Wimbledonu popeo se na tron svetskog tenisa. Pogledajte samo deo proslave njegovog dočeka u Beogradu, gdje je ispred Skupštine bilo preko 100.000 njegovih vernih navijača. Dobro večer, Beograde, Srbijo. Ja sam večeras sam vama večni dužnik. Znate zašto? Zato što ste uspeli da mi upriličite ovo slavlje i da... Neću držati duge govore, hoću samo da izrazim najiskrenije osjećanja, zaista i zahvalnost svima vama, jer večeras sam vama večni dužnik zato što ste uspeli ste da mi učinite ovaj dan, najlepši dan u mom životu. A sada želim isto da pozdravite ljude koji su ceo život bili sa mnom, ljude koje najviše volim na svetu, moju familiju. Molim vas, pozdravite sve njih. I baka, i deka, i tata, i mama, i braća, i devojka, i svi. I tetka, i striko. Thanks. You can speak to the whole Chinese people. There is a lot of Chinese people in Serbia. Hvala vam najlepše, vi ste najbolji na svetu. Ovo samo Srbija može da priredi, ovo može samo srpski narod da priredi, jer mi imamo dušu.
Poštovani gledalci, približavamo se kraju današnje STVT emisije. Za profesionalni obračun individualnih i biznis taksi preporučujemo vam Flintax. Javite se na telefon 416-302-5433. Za lepši letnji izgled potrebne su vam nove naočare za vid ili zaštitu od sunca. Profesionalnu uslugu uz povoljan popust na STVT oglas možete dobiti u Bolio Vision na Bluru, zapadno od Prince Edwarda, ili javite se na telefon 416-233-3937. Molimo ljude dobre volje da nas sponzorišu ili pozovite nas da usnimimo vaše događaje, porodična veselja i sve što vam treba kako bi mogli da održimo ovaj naš TV program i da otplatimo novu TV kameru. Više odabranih komentara kao informacija imate na našem websajtu stvt.ca. Do sljedećeg druženja 23. jula želimo vam prijatne, vesele i bogougodne dane. Hvala vam na pažnji. Za STVT, Blagoje Ristić, direktor i producent TV programa.